branding no hey ofani uza Huntor o brand ya no this market ya hey Chinese car yes ya brand car hey I don't know ma ukro I don't know that says 20 there that's wrong all the working car is kit man the direction 20 cities no that was it for the sculpture was my family anyway so that's it. Remember we will deal with trending issues as I indicated and let me start with my good brother Huntor over akwaba trending issues ade na akọ we chia eti for na me chia abranya ko oja abranya ko kunu na abranya ko ha dini abranya ko ni kunu yeah ni kunu na me na ofa so ase nya ofa fo nyina na bitimi ase be gudi peri bu ase begam ofa ase post nra o Facebook so I single na no no ba so chiro ba wa ware na ma no there was what you better than him say ka onya abranya ko anyway of and somebody dey go hopa na say do kan ma me sha say free baby a odi we o say che Mensa Bonsu you see Ghana will be a kind of bia including you and I almost see mu ade ye ni nso ade ye kasa mpanyimfo ni basa but then the truth of the matter is say nipa bi o kind of bia nsuro bia ni se bi osu no ba na se on pempe so do abrabom Oko Ashanti region or say che Mensa Bonsu remain one of the most useless politicians on my emerge from Ashanti region. Indeed, Oye the most useless MP. Oseche Mensa Bonsu in the history of NPP in Ashanti region were one of the longest serving member of parliament. Ne constituency enia krasio ewo Kumasi Krumankasa Swami. Oseche Mensa Bonsu be MP for almost 28 years. Secondary school ntimi ansi bi on constituency. Secondary school when TBS no constituency. Parliament oba no amai na parliament ko obeye minority leader beye majority leader. One of the first minister for parliamentary affairs at the Akufo Addo. And so under John Dramani Mahama and ye koye the constituency kwan asphalt bremai 8 years of MPP. Omo twen ya beka nansa man bi every power and omo de soso kobo form so omo be swame eni makro kwan offer mesi enne se wudu makro pa makro asese ko offer ni makro die mfutro pa ya makro enso ta petampe enso anta petampe enso ta atache wo ho no ka ni pie ya no se ka we free makro na eba o se che Mensa Bonsu legacy long journey bi eno kodu Kumasi a obia Kumasi nkomo obia die Swami mazi eno ko he mazi pa mazi me fa kura na me eche Mogadishu ekon after war no eche Mogadishu tan o se che Mensa Bonsu legacy no ene wo baby bisa questions why are asofo ene encentralfo bi nye wa agenda emfama wo one kasa as a member of parliament last election or the constituency the man for a panabo pure water any de panabo o say che Mensa Bonsu such a disgrace member of parliament disgrace parliamentarian Kufo 8 years no parliament Mers 4 years no parliament. Mahama 4 years no parliament. Akufo Addo 8 years no parliament. When timi anya hwe amana manfo e wo swame. Enne wo so na ye hwan. Can say chief of staff Bawumia. Na nya Bawumia ha na be chief of staff amana.
enye Bawumia hwan na say asofo nkasa because asofo no omo ne kasa aye and NPP omo ankasa na asofo no boy am appointment Duncan Williams Mensa Wotabel Darky Ward Mills Istu Anaba Ousu Bempa no we Shushan boys Sankrofo nyina Akufo Addo ma appointment ukọ National Cathedral Ousu Bempa Reverend Ousu Bempa kra de ye de ne koto board o ma breast ma no for ukọ Ministry of Children and Social Protection omo department bi omo hwe ma no for ye de ne koto sa board no so Dem no me Shushan boys Say ensentrofo na nkasa ya ma appointment na obi kro onya bi kro na osuro so obekasa okasa ahwe ama na appointment ado se Mensa bosia wonti akra FM ho ano ya bo amampam ene mum bi onyi na sumini mo sound fangum emfama no NDC ye ne a ese pro NDC media ye nya timido ye nya timid one as a member of parliament no lead NPP or parliament Ken Ofori Atta edin semfon MPs ni bi kura gada courage so mo be kan anim no antimi anyina se be ma mahama haya ne tra na fire no na appointment e fire omo entu ntimi for mo toto untimi mfa NPP na ede no be ka me bisa o kwa mi se fa ka waje adwuma ye kwa mi se fa ka mahama bai wo retirement ana kwa mi se fa ka so mahama bai ato no Paula Adom otchere ene ofa picture no there two screens so na odi watem ohwe anim na okasa ho se de ugina anim na okasa Samens City TV ni City FM omaje adwuma na ede no mo ka wan so onim nyansa pa sebio awareness owo sebio fede wo nani so se obetimi de MPP aban ye twa mu yi atoto aban yi a ekọ ehunu aka se me yiri dade sambe wa me wan chemobi asebio ni tisi ni kon so a oba ne be ma dawo no atete no amani pa atete no se nipa no onye nimpan obetimi de Akufo Addo 8 years atoto just 1.5 years of mahama ban osofo no nko kaden under you na church members grant me ntua tight Emma sofo ba bontin be kan say na omo sorry kura egu because sorry ma grant me ntua tight ente asofo no meka dey say cathedral na esi wonum na na amna no say jomama ne 2 year jomama ne 2 na meka asembi say so bia be kandifo a ebra omanfo no betimi a measure your leadership, the quality of your leadership no enye bra ukuta tumi ebra wasuma wi a wokro no say hono ne hu bibia sabre ne hu yetina say ada Tróuble wuo no ene be hu ne tenten enti Kwame Nkrumah be yo mampanin sa NPP UP fo ya omo tradition UGCC fo tu na bangu ye no omutu na bangu ye omutwa na suma Kwame Nkrumah ko wu obi ma so omo sini funu kro omo person no be ba no kotokano a wono nu etu Kwame Nkrumah bangu ye no NPP UGCC fo no after few days kotokana propose say no omo sankofa Kwame Nkrumah mla no oma metwa na momu so eno omdi kokun no ewo airport where de kotu ndi kutuka eno omdi kokun no mo ne kun because kotoka was saying say wonu no omo sankofa Kwame Nkrumah mla no medi na de because they realize that the leadership na Kwame Nkrumah ekita no the qualities are no no obi ani bi Professor Rollins be your mampeni omo dinatem oyampna ba oya manfrani omo si Rollins de asojafo abakumase
ya betwa ye maame no nante mu mpre asem ananya no kre wa begege maame no sika ensroalins free so na sankrofo no a mo se roalins asasa bonsam na mo so wa fedo mo perolins Kumasi mayor a friend is saying the what did you know Debbie Nana Kwesi Agyapong rollins time stress leadership nie wo ya Asante ni de chef Asante hini fi Asante manhia ye di natam nanso na mamuachi a ofri mu no na Asante region for airpe obi ti se wono no aba be yemeya Atamos ebe yo mampeni for 3.5 years NPP for Zodia no wuye Professor Doolittle Professor Mercy wuye na NPP for nankasa a tribute otchere no na otchere Professor Mercy legacy after the big class one in school fees mo set what timid inflation within short period of time single digit what me the fastest growing economy in the whole world 2010 within 2 years, it may eliminate over 2,000 schools under trees. Professor Mercy it may eliminate double track system and now wakra and grand be quite no pane be kwia NPP for nankasa including Yawosafu Mafu. They were singing praises after Professor Mensa Mamukonewie. Then Mama came. Mudi Mama Tamwa friend Kronfo na yere se bio mami lo na dina tamiro mebia se mahama ya kronfo en central bi ti se Captain Smart mo mahama koto Dubai hotel owo ship di mahama tem mahama free so less than 4 years na san central for no any Ghana for di mahama tem no afi ba bia mahama be kwa campaign bia no mafa mahama bo no mde ama ne se je wo abo mo de mahama no se mahama so obo ano a ye betimi dia ye expressway ni amfa nkodu kuma se betima ye halfway obia de mahama bo kokoma no enti every leader bia no ebra wote so no ubenya nkrofo bia esanse o madwi mu ha na o mo nwen kwa akire nwen konkan ni ntino wo ya de papa kra mo a o mu se nye enti mahama esiketi market no adwadifo ma no a ye demonstration ebu adaja ye demonstration say Mahamadu galamsey nanse na Mahamadu si market ni wie no say adwade for man na time no mo ton ade a enso to a emo mo ento ma dwini mu no makoma won mi say Mahamadu was a leader edin na Akufo Addo 8 years obeye ye including otchere Mensa Bonsu legacy as a member of parliament Ghana for betimi akaza na no bra wote so we de ye bu ntanchia ni enim say eya de papa sa enti we de fa ebo ne chayen edie na do be mesi Ghana ni bia ne tisi ni course odwense nipa the moment obe kan hu Akufo Addo legacy bia obedi natem we ni natem amana mpie wona no a obedi na Akufo Addo atem wona komam chirami Ghana ni na obe fa national cathedral akohu sa amana no eda ho na wabọ ne nsema na nado say there was a time when Ghana wa hu chirem Nyankopon timi yo kandifuo bi di mai abota ema ni timi bai edimfie nwotwe ebetu amana kese donko 97 million dollars edito ho na Ghana ni timi ya ne de say I'm here proud say me nya leader bi she chirem Ghana ni obetimi akasa Facebook last week na akwai wa NPP communicator na oni akwa bi eboboso ndis ni no minim social media for him say minim ba bi owo oni no ai NPP yese na nadu yese owie na akwansi na cathedral no fere on fanka ho oso so ko ene forbidden legacy say but please would you add the cathedral to the BOTV forbidden legacy and will be a driving now on la trade fair general la trade fair kwano so a na otwene ni hwe ni benkum anani fa obedi Akufo Addo atem wona kumam Kwame Nkrumah be siye wo se wo ba bibu wotime bu ni nyina gu
Nana obu nana obu adan. Obu ni nyina gu. En wo tutu obu gu so a wo nya ne sa mo sa tutu fam ho basa. Wo sa asare so wutimi mfa nya hwe. Ghana ni be ne bi do be ka say me ye proud say be to abama Akufo Addo no be bu sa dan we gu ye. Obedi na tem. La General Hospital. Hospitals wonom se mabu agu. 8 years went to me and see. Two free say adehye wala. Apemfo omoko maternity. Antenatal. Omudu ono mu hu edan Akufo Addo bugu honom. A went to me and see 8 years. Na anu ya mahama ba yi o ma hye adwuma se ekoso a. One no free say one no be praising woni trim na one no be di na tem woni trim. Mahamadu just 4 years. AC Rage Hospital. Emma painful mo so da no mu di Mahama atem eko Rage Hospital ko wa na mu di Mahama ho adanse. Legal Medical Center. Dodowa Hospital. Mahama E-Blocks. Domi Kwabena Agyarko nto aba ma NDC da. Omu twam no mu da mo edan nie. Adentafo anankomo nye NDC traditional supporters. Because Afra Mahamadu just one day me commission a whole brand new secondary schools. Mienu Frafra any Domi Kwabena. Awofo a mo mpe Mahama asem a mo manya kwan ko Mahama E-Blocks no ko no mo kosra mo ma. Omutimi ka say Mahama we de wo ya ade. Ghana for need traffic mu 2 hours, 2.5 hours, 1 hour, 1.5 hours. I was circle keke. So we chum keke. Which me traffic more than 1 hour. Mahama ye circle interchange. Kwame Nkrumah interchange. Udu more less than 1 minute, 2 minutes no chum. Of a case here cry free SHS a BT the okay nyina. Omo kan. Free SHS na wo kan no. Akufo Addo graduate na nka so o ma anye video ani na teba so wo fira ba mu. Akufo Addo graduate, free senior high school graduate. Akufo Addo so ama mo pasco. Pass question mo nkonko chere exams we di dito. If you Jubilee House na ba encourage you or say we do tum. Ne records. Na mko fa pasco 400 million Ghana cedis. Yes, the quarter pasco di ama so mo nkosua. Enkora ne kwa ye ma bo ho apose si dito ama. Enkora na ye video enu mu di Akufo Addo atem. Mo se me bo mo nko internet na so videos no ho. Enti Akufo Addo secondary school no akasa no ono akasa ni graduate edi natem. Ti Akufo Addo live any legacy a Ghana ni odwen pass nipa ebe kasa papa we ade obeye die wa ya manchirima ye betimi akan no. Nemum unya body din say pe de beba wakuma mu ya tenie. Enne me ka me kirewo NPP for credit Akufo Addo atem chen NDC for mo ene Ghana for. NPP for mu di Akufo Addo atem esin obi a Ghana ba omu ntimi nka na bonten nemo omumu pa na omu hye no mu di nkoma omu di Akufo Addo atem papa to seche Mensa Bonsu o political career na ende na Shadio ebra na wugina so kura na beka se wugina na so amanwese mu no kofo ba e wa mo appointment Oseche Mensa Bonsu Oseche Mensa no eden appointment when onya anda kofo onya ministry appointment Akufo Addo ba e wa mo appointment we majority leader na said the be obema otrimaye ode no use do aye donkey work no ye say o ye minister in charge of a year parliamentary affairs e went appointment na wa hemfa e say ni amani bi we yamani bi na ne budget we no ba metro ne budget we no ba metro entie na wo kwa awie ye no uni Bawumia na mo retire senya
we in atade gu bedwam ekobo blues we ni nyansani hwankrofo atwa no ahia nana bi special advisor to Bawumia miracle saboaje we mu ene to Bawumia fo nana komia abronye special aid to Bawumia candidate anon kode no for chairmanship ye wuntumi Bawumia so on support Paula Afoko on support Boakye Agyarko or support wuntumi any candidate sebio team C crowd enkaye nyansani bia no belong to Bawumia camp because I know ma on takra say ne tubomu enti enye me wan so seche Mensa Bonsu e ka ho a eno na ye chief of staff edima Bawumia so o seche Mensa Bonsu so pa ombra na enye debate won che nyansade ba ko Akufo Addo ye in 8 years Mahama by wonye more than 1,000 times of that yenye comparative and superlative analysis ni enhwe die nti agana ni ani tisi ni course no odwen se nipa betusu NPP government over John Dramani Mahama and NDC government today opa yenko no ankasa Ashanti region na yenko Ketia market ni yenko bisa Ketia ma no mudi Mahama tam ye demonstration the first time say we see central market Ketia market face no face no na yamuso musa between Mahama the 4 years AC first phase commission ye any odi Akufo Addo di 8 years when to me second phase and commission no omumie no why they deserve to lead them they will tell you say Mahama ento say Mensa Bonsu o political career nagu so why be ni say Bawumia ba be president na say bi o ma control ni say remote control wona tiko yodium ono so de ya ni de ohia so anya yi kakra de ama no onya anya popcorn kakra ma no we ta anya body atoto de ma no nim kra sedum na ma any oboa o political career na end. Thanks for watching. Like and share the video. You can also drop your comment. Please don't forget to subscribe. Click on the bell to turn on the notification.